Hadin Arsnem kejingat lenti jong ke Persara Village Organization ke badan hakasnong umling hari Boy District bakalala ban pentulun hiki kam hapo kete kasnong da ke balum lang hiki long kemi bandan hiki self help group beper kat hadu belayo ban seng saya ke Village Organization bat banang kampen bahasyu syu ya ke jingtre kam jong kani ke kenhun ke belalong da ke jingtre shitom jong kinong yalam kani ke kenhun hakakat wei trek ukala lingkot arajar arpusau kalayo ban rakhe ke jingdap ke ba Arsnem jong kani ke Village Organization hak jingadon lang UMLA ke thany uba Meral Bonds iem kum ukongsan uba Balajit Rani uba di UMDC kum usumbut kongsan. Hagani ke jing rakhe ke jingdap Arsnem bapura jong ke Persara Village Organization layadon langru uba Johnny Rembai uba di cluster coordinator jong ke umling senar di blok nang tau rang ba shnong ke shnong umling uba komensen walang rengkat bat kidkot ke executive committee jong ke dorbar shnong kentup de ki nong yalam jong ke VO ki ba kentup ye ikong Bidaliansi Singkli iba di president jong ke VO ikong Shimtihun Makri iba di secretary ikong Merila Lingdo iba di treasurer lembat kiwi kentup de ye ki pat ba nong shong shnong. Hagani kesngi nakal yang ki SHG group beper ki badan hapo ke Shatri jong ke VO Persara lembat ki thei samla nakani ke shnong ki lapen i ki sab ki jong ki ha ke shat karwai ke fancy dress lembat ke skid. Haba ai jing keren nakal yang kinong keren kila ai ke jing yaro iki lenti ya jong kani ke VO kat hadu bakan jam syau news 6 syu kila ai min simru bakum kinong yalam ki di bandon ke jing trilang ke jing sung thu kum kinong yalam bakin nang la ban pentulun bat tre kham ha syu bat ban kentiwi ke VO na waves 6 syau we pat. Kublai aki barok ngai kublai nam thamai basuk kakateng jonga kadai Elizabeth Makri ngaak hangne kum ka doktor kublai sibun panjalin lapang ngaak hangne kum ai khati ngasim bentah hangne kum kanong ikai kakateng yolin lapang ngariam kum iriumendai meeting VO ya kan mau VO ini yang long meeting imo banyak kan ya rai dengan wan usar ibam pencai usang ka VO na kumno ya lei hapo kani ka jingwan ka usar i pemut duhan wan ai jing chai te ka chukti ka jing pam kani ka te habia thit hi yong se ek ko ba kon ni te tit ta sei se ina tu kan xiao imo ka VO ka bantre bhatam mentaru filatre filayat idang kwa pe pintre khambha nang ni sekmat namar baka Persara Village Organization kade ka VO ka bajatam na ka office jong UBDO hongni fitang si padamao hongni tit sulit ang ni arsan minit na poy ka office jong UBDO ka office ka ba ginang yalam apo ka NRLM isyong gijudon kam ke ba pidon bat kumta ter tigi kuat ba pidei ban long
kanutsa ka babha na kabansa jong kiwei pat kiwei kibiu kibaran sya kiwei kisnong kibajangai nang ni di kijingkan kam jong thi kibabun kadang hang ni hacang jong thi ke office jong video imat pangalajan pan ke office ni kila kinstip ketar bola benlong jadi ngikwa ba nalor ba pila trei bha bro sikata ikwa ba phi pindang trei kham bha susu ha ki por ki banwan jua ban I ba ki report ba pher lang ba ki kam ke activities ke ba thi sim bata ikwa ba pinlong ki ba hakli tam na gabanta kijing trikam kijung thi namar ba gading wan jong ke NRLM gading don jong SAG gading don jong ke KVO apo ka rindia bro koi gade na ko tadi munto yo gilong kini Kilong Kpa Kim Don Village Organization dari ke Sorkar Pedeng lengba ke NRLM kalau ailat ipi kilong kemi ya kaban yo betang agaba pin peniak hi pin trei hi agaba yede bat kumno banang aibor ya pi kum kilong kemi bat kum juru agaba kum kilong kemi pin pelutpo Om tang nagabanta ki kamyeng kamsem ki jongpi henre pin pelut poru ha ita ibenta ki bama phi pidon mensim lane pidon interest bantre kenang bala ban kersan ya kalong ying kalong sem ki jongpi nama kata ngasmo ban ong ba kani ka kam SSG kam di hadu mentahi kam patte ka full time nagabanta jongpi kalong kami kadang detan ke part time ke bapin ya pelut por le se sisen at sitayo lane arsen sitayo ke bapi hidon ban pelut por rangkat bat kilong kemi kijong pi ngila persang ban ya wer ya khot ban ya suthu jingmut bat kilong kemi kijongi ke badan hapo jong kanongpo konstituensi kijongi bat hagini ki kendiat senen lengba ka jingwan jong ka NRLM ban aibor ya pi kilong kemi ngi isubun ba ki SSG ki village organization ki lasdang ban banya trekam hapo kisnong ki thau ki jongi banya simbenta ha ka imlang ka salang henrei khambun sen ngi I ba kat kangi isngi kini ki SSG ki dang plot bo habangi persang banwat jingtip ki babun ki ong ba kima banya trelang hakababun kilong kemi ki kham sotanat ban suap ya ke ga ba kiwe gile kata kade ga jinglong ga ba kabangi yo sngo hasnong la jongru kaju kata kasur na ngayo sngo namar nga idon ki SSG lani ki VO hagi di kitong ki jongi ni persang ban keli ki namar ba kajing ya tre ji jongki hapo snong ni kadang klot haka basdang ni baka klaim bha kata kajing ya trekam ki jongki haka ban lum ban lang lane ban ya le ki kam ki activities ki bede baki imlang ka salang ten reka tang ni isngi namar ba katuka CIF fund mo bagi ong nakaliang jong ka blok ka bagi ai ru lai ai ramlut ka pisa kam dan syu telas dang klot karukom trekam ru te haumling hangni kade kajing dap ka badang asnang menta tengam tip adu kat no kalong kajinya trekam ke jong pi dang de kesin ke banungkong ngiyok ban ya kendu bat pi kum ka village organization tenrei ke ini ke bangasmo ban ong kalong ba ke NRLM kan nomla ban kersan sa ya pi ki village organization ke NRLM kan ailat ya pi ki village organization dan ki SSG le se tang siwat menta siwat kan kersan ya pi bat but bat bor kumba ngitip hakpo ka village organization ki jong pi le se ki fon ki bapher khilayo ban ai ka jing kersan na ka banta ki jong pi te henry ke NRLM kan nomla ban su kersan sa ya kita ki village organization ki jongi bat hadin bapila layo ya kini kilak jingram ka jing khmi lenti na kaliang ka NRLM kalong ba pinang penroy ya ka e ka bapi khilayo kata ka de ka jing khmi lenti na kaliang jong ka NRLM ya kinong yang jongi MLE dan burang jongi
MDC bedon-bedon kujongi man kapor baki VO ki long kemi man kapor baki khot agani ka sni ko terpang kujongi kim ju kentat di don kentat dan ngangai badai kajing yalam kujongi kajing I'm sim kujongi takadaw ba kadang mi kisnam kadang mi nang mi self group ki VO ru kinang mi syakmat badai nang ba kajing tersyat kajing I'm sim kujongi wa man na kapor baki lektor ki snong ki SSG ki VO nget wa kitian sembo ke baki ai kalau sisya ke ai mesti sim ki self group jong takadaw ba nang syakmat boni ki self group jong kelas down ban say so kelas down ban mi syakmat kelas down ban pi ki kam ki jong ki ban yang kemen ban kelas down ban la ban tintiu ya ke yo ke kot kilala ban tin pindiang ni nasan badai ba ke jing ya kesan yang jong ki nang la bi ki jong yang aku beli itu kata kali di gambar, itu don tak aman.